aho ntaco no bagenera ntaco no bagenera kubera ko njewe ndi umukozi w'Imana bafite ababashoboye nta message twabagenera utekereza ko bagenera ngiyi niki batazi byose ko bazica babizi none urabagenera ico batazi gusa baracirengagije mu mitima ariko bazukuri bakomeze barye ibyo byiza byabo hari n'abatazababirya mwana wa data akabaho hari n'abatazababirya gusa kubera umutima wa Satani winjiye muri bo n'urwango ukakira urwango ukarubiba umuntu afite ariko wewe ufite urwango ukabona bene wanyu babashuga ceceka none se ndivyabaye reka tuvuge ko basi bitari kuba ariko kuri yabo babuze bene abo baza babigwiramo bo mu nzu mwabo barabuze ninde se udapfusha ninde utarira iyo gusa kwese n'ubundi ko runo rugamba ruri mu kutwica abari muri M23 abari muri twirwaneho abari muri leta bacu ntibari mu gupfa none ninde udapfa ninde udahamba ninde utababaye yes ndabasuhuje abo bukeye mbifurije igitondo ciza ndetse namwe bugorobye tubifurije umugoroba mwiza bivanye naho umuntu wese aherereye dushimiye wakoze subscribe kuri Ineza Live TV ndetse na Micheline Gatabazi tuyihora dusharinga dushira ahantu hose turabashimiye mwe mwako subscribe muraba agaciro kandi muraba ingenzi amahoro y'Imana akomeza abaye namwe amahoro mu mutima amafaranga mu ikofi nongengirirwa umugisha ndi kumwe n'umuhanuzi ngira ngo iryo peta baragiguhaye ry'ubuhanuzi y'ubumishonari barariguhaye si bintu zo gukora ntabwo ari ipeta ko atari igisirikare se mu gisirikare niho batanga ipeta ariko no mu Yesu aho amapeta kwa Yesu no muhamagaro ni impano na amavuta ya ariko ntabwo ari ipeta ni y'abasoda ni kuriya iyo Yesu gusa yagukoze bariguhaye za ntumwa ziwe 12 kurya kubatoranya yego ni peta yabaga bahaye ko bari batoranijwe Bibiliya ni kwivuga Imana yabahisemo ibatoranije yego tutaragira byinshi tujamo turihanganisha kwanza umuryango mugari w'abanyamurenge ndetse n'umuryango w'abasinzira nyakwigendera rumusinzira ngira ngo yaramusinzira turabihanganisha cyane mukomere ndetse muri rusange n'abandi bose babuze imiryango yabo no kuri mukomere urugamba ruri ku musozo hari n'akantu yavuze ko ibyo ari mabizi atari ubupfu kandi yiteguye gupfa kugira ngo abandi babeho rero Imana ikomeze mutoza hera kandi tuzabana mu zuko abera cyane Paul rero muri iyo miryango yabuze ababo mukomere kandi mwihangane ariko amakuru hari ni menshi kandi meza ya amakuru arahari ni menshi kandi ni meza kimwe nuko hariho n'ababaje byababaje gayo twatanze mpore ariko mu buzima byose bigenda bidushikira kandi Paul yarabyanditse aravuga ngo mu bibaho byose duhora dushima Imana twihanganishije ubwoko bwose bw'abanyamurenge ku isi aho buherereye twihanganishije umuryango wa bugufi twihanganishije umuryango wa generali Michel Rukunda wadukuwemo abana na madamu twihanganishije inshuti ze zose aho ziherereye ku mugabane w'isi twihanganishije na twirwaneho abarwanashaka n'abamambure bose muri rusange bayobotse twirwaneho kuriya makanika yapfuye umuntu yapfuye afite abana ntaba yapfuye kuriya tuza tubona bari abana be tumubone intwara ubundi intwara ndipfa irasinzira kandi icyo twizeye kandi twiringiye kizaba n'ubundi cyatangiye kuba nuko bamakanika ari benshi cyane ni benshi none turahera hehe kuri twatangiye se ko ndabura nkaho duhera bino byiza tuha tugenda dusingiraho byatwirwaneho ni umunezero gusa wo gushima Imana cyane kuby'Imana yaraye ikoze nubwo twari tukiri mu bihe by'akababaro ariko kandi turanashimira mu by'ukuri intwari yacu General Rukunda Michel Imana yamukoresheje bikomeye ijambo yavuze ubushize
kwari nko gusa naho arema morale cyangwa se ashira icizere mu mitima y'abana. Yaravuze ngo mu minsi iri imbere ngo bazomanuka ngo bateye ngo kurya ngo kwa madubu ngo kibirura yego. Ejo zarabaye ririya jambo nari nakomeretse, ngira agahinda, ngira ngo we narabikubwiye, yego, ngira agahinda kenshi cyane, ariko ngo ndebe ririya jambo asuye kurivuga, ngo ndebe n'ukuntu abana yareze, abana yigishije, abana yatreninze, yahaye amasomo yo gukunda ubwoko no gupfira ubwoko no kurwanira ubwoko n'igihugu, ngo turebe uburyo iki cyumweru cyari camarira ariko kandi kibayemo n'icumweru n'ibyishimo cy'umunezero cyo kwishima. Turabimushimira kandi aho Imana yamugeneye heza, ikomeze imuhe iruhuko ryiza. Yego. Kandi turanashimira n'intwari zitangiye kuboneka mu ijambo rye. Uko nukuri. Ikivice tuzacusa. Naho uzacusa. Mu bahagaza naje mbaremo. Abantu bari mu kuvuga amagambo menshi, ariko ukabona guhaguruka kwabo ni ikibazo. Ariko nturuzi ikintu nemera nk'ijambo avuze ejo bundi ubwo duherukana, buri muntu agira umuhamagaro wiwe. Yes. Buri muntu agira umuhamagaro wiwe. Nshobora kuba ndashoboye kurwana, ariko nkaba nshoboye kugira ibindi mbafasha, kandi ataravana ubugware. Ushobora kubaheza support mu buryo bushoboka, habe kuriya no kuzaza umenya amakuru yuko bameze, ukagira n'ibyo nawe ukora, no gutera morale kurya nawe n'indi nkunga ikomeye cyane. Tuzubona ko ku rugamba n'abaririmbyi ngo nibo abantu bagira morale cyane, baza basubizamo intege abasirikare. Hari habakenewe ibintu byinshi cyane. Wovuza ni filimi kuyivuza, babonye ejo abariko bavuza gusa akaruru n'amapendo, abadamu bariko birukanka bavuza amapendo, bamwe ko bararasa, abandi bafite amapendo ko baragenda. Iriya ni morale. Uriya ni umurimo wose wo kwibohora no kwirwanaho cyane. Biriya nabyo rero biri mu gushigikira ubwoko. Nimba wenda abantu bababaye nk'uko nyine byari bimeze, bababaye, ariko ukaza uvuza ipendo. Ubonye kwa mama wa mukecuru namunye n'ubu mukanya nari maze kugapostinga, Imana imuha umugisha. Turamushira mu kiganiro cacaranyiraho. Nabonye ukuntu yizihiwe, anezerewe, ubonye ukuntu yishimye. Twese turanezerewe, kandi n'umukecuru mukuru. Umukecuru mukuru n'abandi baje bamusanganira, bavuze amapendo, bavuze impundu, bishimye. Kara gace bari barimo bakitwa gute? Hariya bari ni mu Minembwe neza centre. Minembwe centre. Niho bari. Urumva rero urumva bari bagize igihe batota akazuba, badasusurutse, batanezerewe, badafite amahoro, bataryama ngo basinzire neza. Urabona rero biriya byishimo byari ibyishimo byo kubona uburyo babonye agakiza Imana ibagejejeho icishije mu butwari bwa generale badukuwemo, Michel, ndetse n'intare za rukundo. Imana igira inzira nyinshi, ni za nzira z'igihumbi nyine baza bavuga. Biriya bimaze kuba, abantu benshi bacitse intege, abantu benshi ba morale bankikatika, ariko kubona gusa centre twayifasha. Ziriya nazo ni zindi. Si na centre gusa yonyine, na Mikenge ubu ngubu twirwaniye n'icunze umutekano. Mikenge. Ese Mikenge burigira imihana ingahe? Mikenge ifite nk'imihana nk'ibiri cyangwa itatu, kandi imihana minini. Ababembe bagaze bubakaga imihana minini cyane, bakunda kubaka imihana minini. Ese buriya nk'umuhano bugizwe nk'amazu nk'angahe ugereranyije? Umuhano w'iri wacu urimo amazu menshi. Hari umuntu ushobora kuba ufite amazu 100, amazu 80 gutyo ukazamuka. Uwo ni umuhano umwega. Uwo aba ari umuhano umwe, kandi bayegeranye. Bayegeranye gusa nyine, ariko ntibayegeranye cyane. Kurumva iyo mihana rero yafashwe ni myinshi cyane. Ni ukuvuga ngo imihana irimo amahoro, abantu baryamye basinziriye, ni myinshi, baguwe neza. Aho buja kwirira naho buja gukerera, hari indi izaba yafashwe. Gusa nta yindi bafata, kuko aduye yahise ahungira rimwe avamo, yahise yikuramo nyine, yumvise ko amadubu yamanutse. Mukiya kinshimisha nuko baba bahunga bagasiga imbunde.
none se bari kuzitwara gute? nico kiyakinshimisha ko batari guhinduka imodoka z'amakamyo nico kiyakinshimisha kandi ga nta n'umutima bari bafite ga kurya uzungana ibintu ari uko uri umunyamutima uzi ko umuntu w'umunyamutima yo kwikorera ibintu byose biri hano muzi akabisohokana kuko nta bwoba gafite nta bwoba bafite ariko umunyabwoba ntiyobasha no guhungana iyo mikoro ufite yosigaye itaye umugabo ngo abasirikare bamubutu kera ngo baramwirukanye bujyanye bagaza bakunda gufunga abantu akaba ari ku igare aritwaye simuzi gusonza numva bamuvuga ko nyine makuru asanzwe none ngo anyonga igare ararikaza none ariko n'abasirikare nabo bari inyuma bamukurikiye ngo ageze imbere ahura n'abandi bantu ngo akaza babaza ngo ese ngo bo baba bamurebera ngo kuko barabona ngo yabasize none abonye ko ntaco bamushubije ahita ava ku igare ariruka ngo abona ko igare ritakiya ryiruka araryikorera yiruka ryikorera yiruka none aryikorera ryari rifite imbaraga zo kumwiruka zo kumugeza kure abonye bidahagije kubera ubwoba abonye ko bidahagije araryikorera abona kwirukanka urumva izo ni imbaraga z'ubwoba izo ni imbaraga z'ubwoba ariko hari n'abanyamutima utota ikintu akakijana paka neza ariko bariya bo uretse no kuvuga ngo n'ubwoba ni amasezerano n'Imana yatugiriye neza cyane n'Imana yatugiriye neza Imana yabikoze kandi turabishimira Imana abantu bose bazamura icubahiro c'Imana bavuge imirimo no gukomera kw'Imana uko ni ukuri iriya mbunde basize nabonye ari imbunde nini kandi ngo yagize irasa ngo ibirometero binini pe numvaga bari abanyamutima bayitoye bana batwirwaneho barayikoresha akazi iriya mbunde yari yarabazonze burya mu ntambara yari muri runundu mwiranga ntambara yo kuri Noheli iriya mbunde yarabazonze kandi ngo irasa ahantu hanini pe ariko turashimira Imana ko iri mu maboko y'amadubu y'intare nabo bagende basubire barasisha ariko ubwo rero icizere kirari ko amahoro agiye kuboneka kandi tugiye gufata ubuyobozi icyizere cyo kirahari 100% cy'uko amahoro aboneka biravugwa ko Masunzu ntawe uzi irengero ry'iyo yahunze tuzi iyo yahungiye biri kuvugwa naguma ahunge nabonye Voice of America ivuga ko ngo yarashaka guhungira Tanzania ingabo ziwe ngo zamaze mubwira ngo ntahusha biri kuri Voice of America nibo babitangaje bavuga ko ntahaje ati bura dusiga muri ibibazo ugende uje hehe aravuga ati nyabana ni mureke ngende ngo ariko n'abasirikare be 6 ati ni mundeke ngende yabaye n'ifaranga $2,000 kugira ngo mureke atambuka aragenda giturire ruswa yego aratanga rwose Voice yarabitangaje ariko umuntu ayafite wabonye nawe byakomeye wogera gutese uyatanga kugira ngo ukize amagara aratanga aragenda ariko ngo abura indege imugeza Tanzania ibi yabivugwa kugeza n'ubu nyene nabonye nabo batangaje nuko ntahuza hari tiyageze Tanzania ntiyabaye akigenda urumva arashaka inzira gusa imukuraho yarakeneye kuva ingabo zati urahunga udusige muri ibibazo gute afande nimwakira ifaranga mu mbisa $2,000 iyo ni inkuru Voice yatangaje barayafata baramureka aratambuka urumvaga nabo icyakurikiyeho barahunze none buba abantu ndibazi yari kugeza n'ubu nyine yabivuga nuko ntawuzi irengero ryiwe nuko ntawuzi aho yagiye kuva baga bakira gitero nawe agahunga iyo aguma agahunga kandi nanagaruka intare zahanize n'amadubu nta kibazo kandi gahunda y'intare murayizi no gufata mu ijosi intare kandi ahandi izifata mu ijosi amaguru ndiziyareba izifata mu gakani izifata agakani kabanza yagakuramo yagakunguta yagamara kugakuramo ubwo ibikurikira nawe urabyumva amaguru aba akubita hasi nyine ati muntabare rwose iby'Imana ko biragenda biza kandi ko turabyishimira cyane ibitangazo byabo bikomeze bigaragare rwose ubwo ngubwo nk'ahandi tuhatugana wenda ni mu mahoro ni mu mahoro nubwo intambara ikihari ariko byibura ibimenyetso bigaragaza ko tuhaye twinjira mu yindi ntambwe birahari ko biragaragara cyane birahari rwose n'utavuga ibimenyetso karagenda bibona urabona nk'iwacira ijoro abantu baraye basinziriye ngo baranye amahoro menshi cyane habe n'uwo rarayicaye ariko atari ku mpamvu zo gutinya ba Nyarushugi na bakatanya akarayicaye ku bushake ariko ngarayinice ku bushake bwanje kubera umunezero ko Minembwe kare akarere kose kiwacu ingabo zari
zari zihabaye kubera impamvu zo kutwica zitakihari. Umuntu yorara yegamye mu ntebe gutya bugaca kubera amashimwe cyane. Nijoro rya mbere ushobora kudasinzira kubera nyine ni nk'ibyo wari umaze nko ni nk'inzozi. ukavuga ati ariko naje ariko mbibona ko ndabaza ngatekereza nka mpamagara abantu bariyo, ariko ko murabona ari byo bagiye pipipi nta wuhari nta gasigaye mu kwikanga. Ni nk'inzozi. Ibaza abantu imyaka 7 yarige kuba 8 y'urugamba umunsi ku wundi amanywa nijoro. noneho ruriya gasoro urugamba kurya urugamba rwita urugamba urasa undi nawe akakurasa naho kugenda mu basivile yari jenoside. urugamba ubundi mu by'intambara bavuga ko umurasa nawe akurasa, ariko mu gihe warasa utagusubiza rwose urugamba yari jenoside. imyaka hafi 8 yari igiye kugera. Abantu bacu bapfa bari kumwe na biriya byunguti bakicwa buri munsi bari kumwe na ziriya ngabo za leta ya Kinshasa zari zaragiye hariya ku mpamvu zo kwica abantu. Ikibabaje bakica abakecuru n'abasaza n'abana batoya batazi n'ibyo ari byo. Kaba mwana barashe ubushize uragiye akana k'imyaka 12 iriya ni jenoside. none yibaze ngo iri joro ngo baryamye ntaco babikanga, ukaryama ukabuzuka isaha ushakiye ukaja hanze ukagaruka, ariko uzi kuryama na wasi ndagira none ntibari barutse no kubona n'inyenyeri. barabona ngira mu giturage twagaza dukunda kubona inyenyeri cyane ziri hejuru, ukamenya igihe ukwezi kwa kurangira n'igihe kwaserutse kukiri igice gutya. Ntabwo ibyo bari bamaze kuzibagirwa kubera nyine batari bafite uburyo bwo gusohoka hanze batinya ziriya ngabo zabicanye. ariko turanezerewe bikomeye, turanezerewe ko turavuga bino kubera umunezero mwinshi kubera Imana ibyiha ikora. Ni ibyishimo nta kindi cya gituma tubivuga. Nagiye mbona n'utugara hirya no hino twandika message mbize gukomeretsa abantu, ariko nta kibazo. Bibiliya ivuga ngo umuntu azasarura ico yabibye. Umuntu nabiba amahoro azasarura amahoro. Umuntu nabiba ubumwe azasarura ubumwe. Niba mu mutima wawe harimo urwango uzasarura urwango. Kandi ari amajwi yose yo vuga yo kwirisi zire n'ababa bakiya bandika ku mbuga zitandukanye nta kintu no kimwe bafite guhindura. Bararushwa n'ubusa, bareke kwivuna. Bararushwa n'ubusa. Twovuga ngo wenda mu bwoko bwacu abantu bagifite iyo myumvire, ngira ngo twarabivuze dutangira uru rugamba rwo kwibohora tuje hano kuri kamera. Ntawe uzabasha kurwanya umugambi w'Imana. Nta nuzo witambika. Ntawe uzawitambika, ntawe uzawurwanya ngo abishobore. Nta n'amagambo ariho yohagarika ico Imana ishaka gukora ku bwoko wahaye burwana bwirengera bwanga gupfa bwanga gushira. Biriya bintu ni ubutwari pe bukomeye. Ni ubutwari, ariko uratekereza kuva muri leta iguhemba ukava mu biryo byiza waryaga ahantu heza waryamaga ukavuga ati ibi ngibi simbishaka ndabihaze sinzogira amahoro bene wacu babatemagurwa, reka ngende mbiyunge. Ukemera gukora akazi kadafite umushahara. Imana ikomeze ibarinde cyane. Imana ibakomeze ibaragire kandi bakomere bashikame. Itangira ry'ikintu rizariba irikomeye rizarigora, ariko kandi iyo bigeze ku iherezo bizari byishimo. Ese twageneye message tugara aho ntaco no bagenera kubera ko njewe ndi umukozi w'Imana. Bafite ababashoboye. Nta message twabagenera. Utekereza ko bagenera ngiyi niki batazi byose ko bazica babizi. None urabagenera ico batazi gusa baracirengagije mu mitima, ariko bazukuri. Bakomeze barye ibyo byiza byabo. Hari n'abatazababirya mwana wa data. Akabaho hari n'abatazababirya gusa kubera umutima wa Satani winjiye muri bo. N'urwango ukakira urwango ukarubiba. Umuntu afite ariko wewe ufite urwango ukabona bene wanyu babashurwa ceceka. None se ndivyabaye. Reka tuvuge ko basi bitari kuba, ariko kuri yabo babuze bene wabo baza babigwiramo bo mu nzu mwabo barabuze. Ninde se udapfusha ninde utarira? Iyo gusa kwese n'ubundi ko runo rugamba ruri mu kutwica. Abari muri M23, abari muri twirwaneho, abari muri leta bacu ntibari mu gupfa.
none ninde udapfa ninde udahamba ninde utababaye ariko ikibazo si ugupfa ikibazo ni ukuntu wohagurukana imyumvire cyangwa se imitekerereze idasobanukirwa n'ukuntu dupfa gupfa twese tuzapfa ariko ikibazo ibyo ushoboye gukora kurabona abantu bapfa we ntugire icyo ukora ukumva ufite amahoro muri wowe ukumva umerewe neza abandi bakishima ku mfu za bagenzi babo iyo bayaguye muri leta ni umunyamurenge nta mpamvu zotuma twishima ngo bigeze aho umuntu yamagaragaza amarangamutima ye yose yaba yaguye muri M23 cyangwa se muri twirwaneho nta mpamvu ni ingingo zacu twebwe tubwira abantu nk'abakozi b'Imana tubwira abantu ngo Imana yaraturemye kugira ngo tube umuntu umwe niyo mpamvu rero umuntu uwo ari we wese dukwiriye gushira hamwe cyane iyo ubwoko budashize hamwe buzabushira iyo abantu badasenyera ku mugozi umwe bakaba muri ibi ngibi byabaye by'amacakubiri kandi uriya mwuka wose ni uwa Satani iriya ni kamere y'umwanzi yo gucamo abantu bicaye wumva ko batagomba kuba ngo tuje mu bumwe duhurize hamwe twese tugire intego zimwe zisobanutse nubwo abantu kenshi mu ntego abantu biha zitoba zisobanutse ariko muzamwicara mukaziganiraho kuruta uko wakumva ko wakwishimira ibyago bya mugenzi wawe sakozaga bagahini kuva kera bariho kandi umutima wa Kayini ubaho ntawagiye hari bamwe bawujanye hari n'abandi bafite uwaberi cyane ariko ibyo byose buri muntu azozabazwa ibyo yakoze cyane eva twari tugiye kwishima nyine tunishimira ibyo twagezeho iyi niyo yari update oye twishimiye intsinzi ya Minembwe gufatwa kwa Minembwe courage cyane amadubu turendaga dukoresha rira jambo kuko niryo riremereye ni ryabo ni irage umusaza yadusigiye cyane bakomere kandi turashimira Imana ko bari mu gihugu turanashimira Imana ko n'ahandi mu tundi duce twose Imana itangiye kugenda izana ihumure ryiza ababyeyi bacu bakaryama bagasinzira bakagubwa neza kandi turacakomeje natwe kuba ku mavi tubasabira Imana tubingingira Imana tubereka Imana kugeza ku munsi Imana izaduhuza tugahoberana icyo umuntu ashoboye gikora ushoboye gufata imbunda yifate rwose ushoboye gufata kuja ku mavi agasenga abikore jewe nta kintu nza ngahe ku muntu wese urwana yirenganura yanga ku bwoko bwe bushira ufite ushoboye kuja mu gisirikare akajoyininga abandi nagende nafata imbunda yirwaneho ushoboye gusenga nk'uru rugamba njewe ndiho napfukame areke kubivuga mu kanwa areke kubigira amagambo napfukame asenge nkibwira adasenze nashaka arenze za nshuro z'abasilamu jewe ubu nyine sigaye nsenga ku munsi nka kane nihaye gahunda yo gusenga umunsi kane habe nubwo nabo bampaye ngenda gutya mu muhanda isaha igeze yanje mpita ntangira guhindura nubwo twaba turi kumwe twaba tugendana hari umwe twako tugendana ejo ararambwira ngo noneho ko ndakubona ngo sinza aho ngo se ngo wagiye muri twirwaneho ndabwira nto ya isaha yo gusenga irageze ko ndasenga ko ndashima Imana ko ndasenga ko ndereka Imana ubwoko cyane ushoboye kuja gucumba aje gucumba cyane umurimo ukomeye ushoboye kwikorera agende barako bavuga ngo ibintu Imana iminyaga Imana yagabisha amadubu ngo babuze uko bikorera ngo bikoreye baruha baracoka none kurumva abandi barushe kwikorera iminyago abandi nabo nibagende baje kubafasha kwikorera iminyago icyo umuntu ashoboye muri ibi agikore niba ushoboye itangaza amakuru ariko ryiza urikore neza n'abandi bahaguruke baje dutangire tuje kubaka amakanisa yacu amakanisa y'Imana yasenyuwe n'abajenesi bagaza amazi akamakura amabati bagakubita ikanisa akamari bomora igashira inzu y'Imana nubwo babanagira igihe kimwe umubembegera kubwira babo ubuhanuzi ndabuzi arababwira ngo mwebwe
mwihaye kurwanya ubu bwoko mukageraho musambura zino nzu z'Imana bubatse uzi ko ubwoko bwacu ntitubyihaye ariko niko Imana yatugize uzi ko abantu bageze bananirwa kubaka inzu zabo ngo bazubake zibe nziza bazisakare umuntu akaba mu nzu y'ibyatsi y'umwotsi ariko agatanga inka yo kubaka urusengero rw'amatafari n'amabati kandi ari mu byatsi kandi warara mu byatsi ya nka yakayubakije inzu yiwe kandi ijya kanisa wenda ndaje no kuriraramo akaje gusa kurisengeramo swati ku cyumweru n'igihe hari imikutano umubembe aravuga ngo ibintu ababembe baba bakora ngo zo gusenya izi nzu z'Imana bakaziboba bagaza bagera hamwe akazikubita bakabomora neza igisika kikaba aravuga ngo Imana izabibahorera muzabibazwa ngo bazabibazwa none ga amahoro arabaye kandi igihugu kigiye kugendwa abari mu mihamagaro itandukanye bahaguruke baje kubaka amakanisa baje kubaka imihana igihugu tugitahe twese abantu twongere iriya misozi tuyuzure cyane igihugu gisubira kiberwe kuko igihugu ga si ubutaka n'abantu igihugu gisubira kiberwe gisubire kigire umuntu azayamava ku ndondi iwacu aje kubaramutsa mwebwe abanyarubemba cyane aha tuve kandi mu rubemba tuje mu madegu kuramutsa bariyo ba bandi bose tuziranye ugende neza uhagere wamugenda ufite amahoro yose umuhanda n'imihanda gakiraza cyane n'imihanda izabihari ya kaburimbo myiza ari wambwiye ngo kuva ku ndondo ugera mu Minembwe ngo yazakoresha ngo iminsi ine n'amaguru cyane ariko nuko dakoresha amasaha atarenze 8 kuva ku ndondo no mu Minembwe hari umuhanda wa kaburimbo amasaha yose ni menshi 8 ni menshi tekereza ko amasaha 8 ni menshi ariko so bagaza gukoresha iminsi ine n'amaguru wenda nka 5 uca kozaga urahazi neza nk'amasaha 4 5 ku muhanda mwiza ese ubwo niko kuva Nairobi na Kisumu ariko Kisumu ni kure Kisumu n'amasaha 10 amasaha 10 shende 10 aho ngaho ariko hantu umuntu agenda urugezi ariko abanyamaguru bagazagenda pe iminsi 2 kandi twibaza kuva ibuvira tuve gukora dissertation mu gitondo ibuvira kare turabyuka turangije dissertation bwira turaye kuri biraro 2 mwiga mwarako mu Mikenge ariko twari tukira abasore badufite imbaraga twari twashizemo akaradiyo amaze gakubita gusa umuziki wa kofi cyari cyo twanirwa gushiramo indirimbo z'Imana tukajiramo kofi twama tuvuga ngo tugende twari 5 twama ngo tugende turare mu Mikenge n'amaguru neza turakandagira mu Mikenge ariko kuvuga ngo tuve mu Mikenge tumanuke twike mu Karingi mwari mwarusha imve mu Karingi ngere mu Rubemba n'urugendo oye twako tuva ngaha naho ukicara kubera kuruhaga amaguru yabyimbye mashi imbaraga nyinshi mwari mwazitaye twakoresheje imbaraga nyinshi hagiye kuza imihanda myiza abantu bagira imodoka zabo baza bakora ingendo rwose wamuja gusura kakiriya uje uri mu modoka yawe nta kibazo nta bya bindi byo kuvuga ngo iwabo w'abantu hari amahoro ntaco tutogeraho cyane ibintu byose twabigeraho kimwe nuko naba bari no tubona uko bameze natwe turi iwacu niko byomera kuko icambere ni igihugu dusoje tuvuga ngo Imana ishimwe ku mirimo yakoze n'ukuri turabishima kandi iracakora n'iyindi mirimo cyane kwa kugaragaza amarangamutima y'ibyishimo twari dufite oyo n'ibyishimo rwose umunyamurenge wese utarakagara aya makuru arayishima utari umwanzi wacu utari umwanzi w'ubwoko utari umwanzi wa twirwaneho utari umwanzi wa M23 cyane aya makuru ni meza aranejeje uko nukuri ku cyumweru abantu bazoshima n'abandi bakabyina ariko abantu bashima Imana baba bagenda niko kwisa abantu benshi bari mu nzira ko baragenda kuko usanga hari n'abandi bagiye ko baragenda kandi ko turabishimira Imana reka dusoze rero twasoza murakoze cyane ubutumwa bwa nyuma dusoza ubutumwa bwa nyuma ni uguhumuriza gusa kuko murabizi ko tukiri n'ubundi mu bihe byo kunamira abacu turavuga ngo abantu bakomeze imitima ndambara ni kwimera bamwe baradusiga abandi bagasigara ariko si ryo herezo abantu bikomeze mu mitima kuko imbere ni heza
inshuti z'abanyamurenge n'abanyamurenge muri rusange ni ukuri turabakunda cyane kandi turabifuza gukomeza kugira amahoro, ndetse mukomeze munasengere imurenge habe heza. Amahanga turayahaza ko guhunga turara ahantu hatari heza, turi ahantu tugowe, ibi ngibi turabihaze pe. Iwacu ni heza, iwanyu ni heza, iwabo umuntu aba ari heza. Mwakoze cyane kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.